Masak sop ceker ayam goreng requestan anak kenyong lur. Bajilan gue seneng banget nakon mam karo sop lur, apa maning sop ceker. Gue ayam goreng, anu cocok banget gue yakin. Pokoknya padan rotol banget nakon pada mam kayak gini lur, kayak pitik pokoknya lah ya. Apa ayam masih larang lur, kayaknya tuku ceker karo tuku sayap enteng 44.000 lur, lumayan mahal lah ya. Padahal tuku sop-sopannya ya kur 5.000, mau kanu ngirit banget jalan-jalan enak sop-sopan karo tempe gorengnya lebih irit ya lur. Sing gawe larang nah ayame bumbu-bumbune sih anu wis ana nang kulkas. Pokoknya hari ini nyong belanja kurang lebih 55.000. Gue urung jajane lur, esuk-esuk urung gudul engko sore apa ora 1.000 melayang. Rika anggar sedina gue kira-kira entenge pira lur nego belanja karo nggo jajan. Benernya nyong ya anu bisa ngirit lur. Aja metu ngomah stok makanan nang kulkas gue si ana, sayuran ana ya nyong ora ngetokna duit. Soalnya anggar wis metu ngomah sing niate kepengin tuku ayam karo sop-sopan dadi maring di ora mlipir tuku gie apa bae ditukuni. Ya ora jajal ana sing pada bae karo nyong apa ora. Sing catune kepengin ngirit dadine boros. Lanjut masak maning lur, gue mikir cekere wis tegodhog langsung tak cemplung-cemplung na bae gue ya. Sayur-sayurane ben kon matang dhisik tak sambi karo ngulek bumbu nggo ayam goreng. BTW ki ayame ora tak ungkep dhisik lur. Rika-rika pada mesti anggar masak ayam senenge diungkep, anggar nyong ora bumbune lebih meresap kayak gini. Kadang tak ungkep juga sih lur, enak lagi gawe ayam goreng lengkuas. Anu uring ungkep kudu suwe banget ngasih empuk, ngasih bumbune meresap. Soalnya nyong anggar masak ayam goreng kudu gurih enak. Jarang banget yang ngungkep-ngungkep karo sing jenengane bumbu racik. Padahal ya pada enak ya, cuman nyong jarang banget kurang ngesrek bae gue lumunang apa. Soali angger wis mode males nembe kabehan karo bumbu racik. Ke lanjut maning nyong lagi goreng brambang garep nggo topping sop lur. Nah kayak kan enak ya lur. Ke pala mikir sing kelalen daun bawang karo tomate kelalen dulu tak cemplungen nah. Kelalen yakin lur sumpil. Nah, kita cemplung nami iki nyong kemutan kok ke ora abang ora ijo apa sing ketinggalan, ternyata daun bawangnya ketinggalan. Nah, ki ayam gorengnya wis mateng, kabian masakannya yang wis mateng, ana ayam goreng sambal krosak karo sop ceker lur.